twebwe Neziryayo Faustin, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, tumaze kubona ko nyakubahwa Kagame Paul yatorewe kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, tumaze kubona ko ibiteganywa n'amategeko byose byubahirijwe, dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'102 iteganya ko uwatorewe kuba Perezida wa Repubulika arahira indahiro ye ikakirwa na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga. Tunejejwe no gutumira nyakubahwa Kagame Paul kutugezaho indahiro ye. Jewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. The Chief Justice will now proceed to present His Excellency the President of the Republic of Rwanda with state symbols, which include the Constitution, the flag, and the coat of arms. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda agiye gushyikiriza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inkota n'ingabo nk'ibimenyetso byo kurinda ubusugire bw'igihugu.